Asinibingelele babukeli ehlelweni Young Climber. Bethela mina ngingozi ngingonje ngahlatsha sibongo. Namhlanje nambukeli sithi njengalo kunabo ukukhulunywa ngekuthi kunabo COVID kufanele siphakamise masotsha emtimba ngekudla lesikudlako natinto leti kanjalo. Sihambile lana sayofuna umuntu lo ngathi unekwembulelwa ngako kudla nekuthi nje mhlambe impilo ukuthi indlela longakhulisa ngayo emasotsha mhlambe mawuhleli nje utihlalele ekhaya usengakeva ukuthi kumbe sophathekile noma semnjani. Sihambile lana sathola babe SIPHO wakazwane lo hamba bathi ke uyi green doctor lokho ukuthi umuntu lo watiko lombulelwe ngetithelo noma mhlambe ngetihlahla ukuthi tilapha kanjani tisebenta kanjani emtimbeni. Siteke mhlambe asekade namhlanje na atawusichushisa ukuthi ngabe njengaloko sifuna ukuphila sibe nemalanga lamathe emhlabeni singenda kanjani. Khona ke namhlanje na babe SIPHO wakazwane siyakholwa ukuthi utawuthokotela sisekanye naye ehlelweni. Hlala kayi nathi mbukeli. Bamangweni mhlawumbe umuntu akabonge ukuthi ube kayi nathi ehlelweni. Mhlambe aphinze nje abe nembuzo lana ukuthi siyeva ukuthi namhla sina green doctor ehlelweni. Lo green doctor yini green doctor? Ngibonge ngwanya kumbithe ehlelweni lwakho. Green doctor inhlangano yabo dokotela besintu. Okay. Laba lapha basebenzisa tihlahla. Okay. Nekuhlanganisa inhlobo letsite yekudla. Okay. Okay. Yes. Umbukeli lomnyeso uqale ukuphakamisa emakhala ukuthi namhla ngathi bathi basilandzele inyanga le kaYoung Climber. Ngabe ukhona indlela umehluko emkhathini wa green doctor nenyanga? Ngala ka green doctor kuyafunzelwa lokwelapha phinze asithwasi. Okay. Phinze futhi nale tihlahla esisebenzisako tihlahla letikaliwe ukuthi usebenzisa lokungaka uma welapha. Kanti ngathi ngala esinfini kakhulu ngala tinyangeni uyafumbatha nje noma unatha lithamo noma leto dinto leto. Ka green doctor letihlahla lesisebenzisako sathi lama properties ato kusihlahla lesi silaphani usebenzisa kangakanani. Phinze futhi nekuthi uma usebenzisa kangaka singakugulisa ngani lama side effects and contraindications. Okay. Ngabe green doctor lana nguvela ukukhuluma ngokuthi bu green doctor beyafunzelwa. Ngabe bufunzelwa kuphi futhi ke mhlambe buna 20 igaba ukuthi nje khona mawusikhuluma labo doctors bajwayele kunama specialists kulona dokotela wenhlitiyo lona ngidokotela wemathambo. Khabo green doctor ukhona green doctor wenhloko green doctor wedinyawo ngiyabekisa kukhona lo lemikhakha ukuthi kwehlukene. Ngingathi lwati luya ngekukhula ezichwe kufunza. Awufunzi umenza wonye. La ufunze khona wagcina khona ngilapho lo lwati lakho lutawufika ligcine khona. But ke tikhona tikolwa tekufundzela lokwelapha ngetihlahla. Letinye ti online letinye uyativakashela physical but la Eswatini kude. eZimbabwe tikhona eSouth Africa nakuBoGhana ngibo labagude kakhulu kulelo hlangothi lelo. But basically uma ufuna kufundzela lobu green doctor vele kufuna uye esikolweni uyofundzela khona then masobuyile ngalo lwathi lolo nalo njengabo dokotela labafunzelako baka medical nabo baya ngeexperience yabo ukuthi umuntu maseka ngingathini baba exposure ekusebenteni kwabo ukuthi akahamba yo practice kuphi adoba nelwati lwane. So naka green doctor uyahamba ufunze masobuya soqala usebenta uba mentored ube nemuntu lo sebenta naye lo documentorisha nihambe then wena ube unpacka lokufunzela esikolweni while you see the things practically.
Okay. Ngabe le esikolweni Mangweni bayabuka yini ma credits akho ukuthi ahamba kamnanzi kanjani bayakubuka yini lokho noma nje bafuna kwadi ukuthi uyasikhuluma yini izingisi ngoba sidabe sifundisa ngesingisi la yeah bayabuka ukuthi lo lwathi lakho luhamba lufikephi ngibekise njengekucetha isikolo nje ema college afuna lokho uqethe isikolo bese ke soyaqhubeka ke ngoba kufundwa bona labo anatomy and physiology mase ufundzile ngemuntu ngathi ngelwimi lase high school I biology ifunze tifo temuntu naletibilini mawusuka lapho sofunza ke tihlahla ngokuthi letihlahla utisebenzisa njani nekuthi ke emtimbeni wemuntu tisita njani yeah kanjalo mhlambe nginayo interest mani ngifuna kuva Mangweni lana bese ukuthatha isikhathi lesinganani mangithi nje mina namhla ngithwale tikwamatami ngisaye eGhana ngiyawuba ngigreen doctor ngidawubuya nini la kangwana ku noma kuya ngawe ukuthi ubukhala kanganani ekuphangeni lelwadi iminyaka emithathu yeah iminyaka emithathu uyayiqedza ngathi ufikile ezingeni lelithide lapho khona ungahamba uyoqala uyowenda ema practicals ube mentored khona kufuna ube nemuntu lotakufundzisa ahambe nawe kuloko ngabe kwakhabo academic yini lo green doctor I'm trying to say angahamba yini umuntu ayofundzela lapho green doctor bese mhlambe sesemkhanza asebenta emtholampilo kumbe dietitian kumbe yini angadi okay mainly i-course yakho kuthiwa yi-naturopath naturopath ngiyo i-practice yakho mawuyifunza yona uhamba ugcine ube i-naturopathic doctor ube ngidokotela waletihlahla uma sowufika ekugcineni ngci uya kunema drip ema natural medicine kuna ugcine wakha letihlahla ngokuthi wakhe nemithi nemati yako and stuff like that but now ine therapist nje njengala ka medical but ke khona kuthiwa le course yako i-naturopathy yangiklamba sebasitile babukeli sebayathi kuthi kune naturopathy nebengadi nange Mangweni ukhulela kangwane uyikhanza igreen doctorism if I may say le naturopathy uyiva ngabani uyikhanza idzinwephi uyithatha ngaphi kwendinto lesingayadi mina was introduced by a Zimbabwean doctor kuyo nguye lo wangifaka kuyo ngathi nje mangalanza kancane I would set this as a motivation mawusesemusha uba nalo nje liphupho lakho ukuthi ufuna kuba yini ufuna kwendani mina bekugcwele ubunjinela la engqondweni yami mangiqala nje ngithi ngiphuma esikolweni ngathathekiswa bongcondo mshini ngema computer ngenda iPC engineering ngayifunza ngeva ngathi hayi angifiti kahle ngase ngiyowenda automotive engineering ngayenda nayo ngayicetha ngase ngicedzile sengihamba sengiyosebenza ngathi hayi akusiko lapho ngikahle khona so kuyefika lokho ukuthi ungenele i-course uyive ukuthi ayingene kahle akusilicala kuyishiya uhamba ufundzele lokunye hamba ufundzele utawuva lapho statulo sesimpintsha khona nalapho sesingene kahle khona bese uyeva ukuthi hayi sengikahle ke la lokhu lengaze ngefika kuwo ngeva ukuthi hayi kungihlala kahle ikakhulu ngoba ngiyabona ukuthi umuntu ngathi uyabasita abantu uyabona
kanti mangikhenika timoto hleze ngisegarage kujabula umlungu kuphela angiboni customer but lana umuntu bangimsita ngiyabona ukuthi so sitakele so ujabulile it satisfies yeah yanginedisa ubukele njengalokho uva ukuthi babe mangweni uyenela nako yasho ukuthi kuyanginedisa azacimede mbukeli uyafuna ke kuhlala nathi sisatawubuya ekhefini sibude Green Doctor ukuthi lana kuyini letithako lesidingako nako sikhatha bo COVID sifanele sidleni kufanele sithi siwabuyise njani emasoja hlala kanye nathi ke mbukeli sasishelile ekhefini Asiphinde sinemukele babukeli ehlelweni Young Climber namhlanje na babe mangweni lana naturopathic doctor bathi ke Green Doctor usitshelile lana ukuthi le channel noma mhlambe lo mkhakha rabakiwo kuyafunzelwa etikolweni uthatha iminyaka lengaba kumbe bo 3 years washo ukuthi kuthiwa i-naturopathy le science lena kuthiwa i-naturopathy washo ukuthi batadisha tihlahla ne-relation nemtimba wemuntu siyathemba ukuthi njengalokhu naku ke mnguni sesibuya ngifuna ukuthi mangweni sesibuya ekhefini simthembisile umbukelo ukuthi sitawufuna kungena la kuleti thako la kuleti hlahla sibona ukuthi kuthiwa makhulunyana nang COVID kuthiwa COVID uhlasele emasoja bese sekuthiwa immunity angathi kufanele ukuthi immunity yethu ibe nemandla bakhulume nabo immune system ngabe la khabo Green Doctor makufika nje umuntu longadi ukuthi ngabe immune system yami ingakuphi emasoja amaqinile yini nikuhlola ngani futhi ke mhlambe ushisa ukuthi mawufuna kwadi nje ube sure ukuthi amasoja akho eme ngendlela ubuvama ukuthatha nako generally nje singakangeni ukuthi umuntu usoyagula singenela nje ukuthi lokho nje mina ngicanga ukuthi ngiyaphila yini le nikukhuthathe ukuthi ungabe ukubalekela nako endleni ngathi uma umuntu angithi angaguli but afuna kunaka impilo yakhe sithi kwekuqala nje kanake kudla ukuthi kudlani hayi kodwa ukuthi udla nini udla kanjani ngibona lokune impact ku immune system yakhe uthi udla nini kufuna lo mtimba wemuntu unelwashi lolodla ngawo ngalesikhathi udla ukhipha ngingathi yimithi legalo kudla kufuna lo mtimba utime kokuthi utawudla nini utolungiselela kukhipha leto tithako lethi noma lemithi lekuthiwa ngama enzymes wadla ngetikhathi letishinjako lo mtimba awukhona igaka kahle kudla noma uyadelay ukugala ukudla ngoba kusuke ungakalungeli kepha once ungalungela njalo mawufaka kudla uthagaya successfully kube bede ama indigestion lo ukuthi udla nini phinde futhi ngingathi ngesingisi regularity in eating udle ngetikhathi letikaliwe phinde ungadli noma nini meaning awusnake emkhathi sinuke kudla awufaki intongomane awufaki labhula awufaki anything ngoba uma sowudlile lo mutimba uyakubhuca lokudla ukubhiqe ngemathe ngakubita ngemathe but ngilama enzymes uthi ungakubhuca lokudla so ulungele ukuthi ukuabsorbe wena ufake kudla lokufresh uma ufaka lokufresh udisturba le system yema kugaya sekufuna iphinze futhi iqale ikubhuqe futhi kabusha so it delays the digestion kanti lamkhathi sinuwala ama meals akho ekseni nasemini lesiso kufanele sitfole at least an hour isikhathi sekuphumula lapho ngila unatha khona emanti
then uma sowufika esikhathini sekudla uyadla futhi emini udle futhi nantsambama kepha ke siye sithi ke kudla kwethu makube kukhulu ekseni kube half emini kube kuncane ntsambama lokho is for general health kubo bonke abantu ukuthi mabadle kakhulu ekseni le full meal lolo suku ijaka entsambama yidle ekseni udle kancane emini bese udla kancane kakhulu ebusuku lokho ngilokho affecta immune system yakho ngoba lo mtimba wakho wangagayi kahle isource yekuphila isekudleni wangatholakala kahle lokudla umtimba wakho uba phasi hey yathi mangweni lana nginembuzo lemningi kangawo ungathi ngaze ngisukume awungitshele kahle uthi le titata letinyama letiningi lesithandzako lokudla lokugqolele ukhanze abantu baze bakhanze konke kudeke uthi sibodeke ekseni then le definition ya breakfast ukuthi maqanza bo bacon nani so shothi ngalesi ngini like sen umuntu ukudzinga adle adle lamaphalishi sijwayele khamba imingcwabo vele sinikwa lamaphalishi like sen usho ukuthi kufanele like sen vele ngidlele kudla lengijwayele kudla ntsambama bese lenzambama sengidla lama cornflakes sengiyakolala angati manguva kahle ungathi uthi nje swaye sithi like sen udle kakhulu bese emini so kumbe ilanjani sengithi nje isihlala injalo ntsambama ke sengidle ama cornflakes ke sengiyolala nguva kahle mangweni okay umuntu ngise udla kathathu ngelilanga umuntu nje lo general kodwa ungaze undlule eminyakeni leng40 okay kuya etulo kukahle udle kabili ngelilanga ekseni nasemva kwemini hey mangweni nesihlupha ekuseni lo mutimba usenemandla ekusebenta uyasebenza umtimba nesisu nema vital organs akho they are ready ukuthi angasebenza wena kufana nokuthi uvuke ekseni umuntu ufunda newspaper bese kuthi ke ntsambama uthatha lipiki uyensimini uma udla kancane ekseni udla kakhulu ntsambama entsambama soyolala lo mtimba sofuna kuphumula wena ufesa umsebenzi yeah uthi tema sengenge ku40 ngibodla kabili ngidle nini ngidle ekseni ngidle le titakt emaphalishi ekseni bese ngidla nini ke futhi mase ngicela ku40 yeah kukahle ukuthi udle ilanga lingakashoni okay your second meal okay udle ekseni nantsambama lilanga lingakashoni just maybe lapha kubo 4-5 yeah manje mase ngalo sihlala phansi sibukele ama TV kuze kuyoshaya 10 sengenda njani lapho ngoba sengiyeva seyahwaya futhi okay angiyilandzise nje kuze utothola sithombe sayo ngokuthi kwendekani la emtimbeni wemuntu umtimba wemuntu mawuvuka ekseni kufanele ukuthi unike wonke umsebenzi kushothi uvuka early ulale early waphuta kulala uyawudisturba lo mtimba wakho ngiko lokubanga ukuthi ugcine neweight yakho seyingeteka mawuphuta kulala nalabo insomnia bubanga ukuthi uyaphuta kulala but mawusheshe wadla hleze ngabo 8 latest should be 9 cimedile okay akufanele ku after 9 usabuka wena akufanele uma ngabe ngumuntu lo dadishako noma lo wenta lemimsebenzi ngiye ngithi kuye kube kahle usheshe ulale uvuke lokho ngetingwede uhlale ke ufunza umtimba wakho kusukulungele kusebenza and kunalokunye nje lengakuveta la ekudleni ngokuthi kudla uma udla awunathe mandi okay emandi awanathi uma udla ngoba sishito ukuthi la eswini semuntu lokugaka kudla imithi
kude ematinyo labo bhetani labagaya. So uma udla lokudla kwakho wanatha emanti udvunga lamathe lakalo kudla. I-digestion yakho itakuma, umtimba usefela amanti qala. Ngalesikhathi lokudla kusehleti laswini kungakagaywa kuyalatha. Ngako bese sicala soba netilungulela gases and stuff like that. Digestion. Ngiphendvula umbuto wakho ngwanya ukuthi yini lebanga ukuthi emasotsha emuntu ehle lomshina siyawusebenzisa kabi kakhulu, siyawu-abuse. Maye Mangweni mawukhuluma ngemanti lo muntu othi hayi mina nginathi manje nginathi juice. Labo juice ngifuna ukubutela lama liquids. Labanye bathi emisebenzini nje sinathi amatiya every now and then mangicedza leli ngithela lelinye kulimata njani umtimba kusazathi usikhanda ukuthi the whole day is not amatiya siyadla ngesikhathi sekudla bese sesifaka nathi amatiya sinathi ama juice sinathi in lama liquids sithini la carbo green doctor nama liquids sithi i-liquid lekahle ukuthi uyinathe ngemanti. Lama juices lawa khona like boma liquid fruit nabo orosi and stuff like that ba artificial. Bafake boshukela kakhulu nemithi letside. Le mithi lefakwe la iyakugulisa wena. So lokukahle ukuthi ukunathe ngemanti. Udla kwakho nakho lokuyimvelo ungadli ema fast foods. Udla kudla lokuphekwe kahle ekhaya. Unathe nemanti ngesikhathi sekunathe emanti. Sesinini lesikhathi sekunathe emanti nganje babathi awubohlala unatha nje nangu baba Mangweni uthi kunesikhathi siye sibe nini lesikhathi sekunathe emanti. Uma uvuka ekseni unathe emanti preferably 2 glasses of water. Enough. Kahle uma unathe emanti uwanatha kancane kuze atongena kahle emtimbeni wakho. Awangambalateli. Wanatha nje kancane njengelitiya kodwa emanti. Ungabhekisi ibhodlela etulu. Kula lashisayo nalabanzako kufuneka kanjani emanti? Akahle la shisako. Ngoba la emtimbeni i-temperature yakhona kufanele ukuthi lokudla lokufakako kulingane nale temperature yalaswini. Ngoba lo mtimba usebenza under a certain temperature. Wafaka labanzako umtimba uyema kusebenza. Qala ushisise lamani kuqala. Ofithi kuyawuphazamisa. Mhlambe sesitawuphuma ehlelweni nomuntu asekabude. Kukhona abantu labathi kukahle kudla lokulihlata. Nje mawukhuluma ngelizambane lidle lihlata lithanga lidle lihlata ngabe carbo green doctor nithinini niyahambisana nalo mqondo loyo? Okay. Kunema vegetables angisho njalo noma ngathi ngeSwatini imibhitho. Leti bhitho leti kufanele ukuthi uthi tenderize kucala. Lo mtimba wakho awukhoni kugamula le cellulose yato. Kufuna uthambise kuqala. Uyawokota lama vegetables akho kuze kutothamba le cellulose umtimba utokwathi kugaya. Wakudla kuhlata incane le benefit yokutfola kuyo. Ngoba lo mtimba ukhona ukugaya kahle. So kufuna ukutenderize kucala. Bese ngathi lapho mazambane kuthiwa makadle lihlata namadle njani. Kunetindlela tekwelapha. Leti sebenzisa kona lokuhlata ngibekise njengalo zambane. Ulisebenzisa uma lihlata kusokha iacid eswini gastric acid. Noma umuntu umane ulcer. Yesizo ulisebenzisa lihlata ezambane ungaliqadi. Uligrate nje kuphela. Bese uyalisebenzisa ke. Lihlata. But mawulidla ulidlela for ibenefit yekuphila. Ufuna ukupheka lizambane lakho. Hayi bawe Mangweni sitawuqela ngalelinye ilanga.
sitawukhuluma naye indzaba lobo soyifaka le kulapha ukuthi naku ke sengiyagula nyalo sengilapheka njani siyakholwa ukuthi sitawukhona ukusithola isikhathi siqele ngalenye langa sale sesitawukhuluma nje ngale tifo nalokuthi tilashwa njani but ke mhlambe sesiphuma ehlelweni nemagama akhe egcina baMangweni angathi ungengcayini la kutheni khona abantu labadla kudla bese sekuyabasutisa sekuso angathi ungaphawula uthini kule kubantu labathi mina ngithi ngadla bese ngiva lama side effects ekudla nje kuthi nginele kudla ngase sengithi khanza sekunana sihibenasi kukabili lokubanga lokho ukudla kabi kona lokho kudla nekuprepare kabi ukupheka kabi okay ngibekise uma ngikhuluma ngekudla kabi uma uhlafuna kufanele uhlafune at least 20 times spoon sinye ungathi gamfu gwini lesigaqa sale liphalishi la noma sigaqa salokudla la eswini sakho kulukhuni lokugaya lokudla so kufuna udle kahle you masticate thoroughly and slowly udle kahle lokudla kungene kuhlale kahle la eswini sakho phinze nakho kungabi kuningi kakhulu size lesi sakho singakhona lokugaya ngoba lesi sakho siyakubuquda lokudla siyabhuqa but uma sesinwebekile asisakhona lokubhuqa lokudla kwakho shothi akusagayeki lokho sekuthiwa ke indigestion akukagayeki lokudla ukumitile wangakuhlafuni waphinze futhi wadla kakhulu Ambukeli sitamcela Mangweni aphinza abuye ngalenye langa atasikhulumisa le ndzaba awube kubuhle mbukela ukuthi sibe kanye nawe ehlelweni siyasithemba ukuthi uDr. Wotela kubukela indlela ezilandzelako inkosi ikubusise bye bye.